bene data. Haleluya, 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 haleluya. Ndumva tutari bwigishe dusomera ijambo ry'Imana, ariko nifuza ko riza kutuyobora mu gikorwa cyo gusenga tuza gukora. Imana kubera ko bizaba ari igihombo gikomeye kuba twashakishije umwanya ko bishoboka kose kugira ngo tube hano, ahari wenda hakagira uwaza gusubirayo ari ntakintu gisha kibaye mu bugingo bwe. Imana kandi iyo uje guhabwa umugisha n'Imana winjiye mu materaniro cyangwa ugeze imbere y'Imana, tukabifate nk'ibisanzwe, tukabifate nka kurya gusanzwe umenyereye kuza gutera. Buri munsi wubwire mushi, buri munsi ugeze imbere y'Imana wubwire mushi, kuko Imana ni Imana izi ikora ibintu bishya. Haleluya, haleluya. Ni Imana izi ikora ibintu bishya, ni Imana izi ihindura ibintu, ni Imana izi ikora ibintu bitari bisanzwe bikabaho. Dusomye amakuru y'umuntu witwa Yakobo. Yakobo tutagiye mu mateka yiwe menshi, uyu Yakobo ikimugaragaraho cyane cyo kimwe dushobora kuvuga ni umuntu wari ufite umwete mwinshi cyane cyangwa bidi y'ubuzima bwiwe. Kuko amateka tubwira kuko bavuze ari impanga ariko ari bo mutoye, kandi mu mateka umukuru niwe wari ugomba guhabwa umugisha, kandi umugisha yari agomba guhabwa niwe wari ugomba kuba umugisha uzagenga mu buzima bwiwe bw'imyaka yose. Ariko kubera imiterere ya Yakobo nuko Yakobo yari ameze n'ikibana yari yaravuze Yakobo akiri mu nda, Yakobo ataravuka, hari ibintu Yakobo yakoze kugira ngo umugisha abe ari mwiza. Ibyo bintu Yakobo amaze kubikora, mbese nta kindi yerekanije umugisha wa mukuru we. Umugisha Yakobo arawutwara, ubukuru bwa mukuru we arawutwara. Ise amuvugaho amagambo yari agomba kuvuga. Yakobo aragenda atura ku banyina rw'imyaka myinshi cyane atabisubiyemo. Yakobo kandi yagaragaje kandi bidi mu murimo yakoraga kwa nyirarugo. Yarakoze cyane imyaka 7, yongere kuyindi imyaka 10, kandi no mu bikorwa yakoraga arongera kandi ashiramo izindi mbaraga kugira ngo yunguke cyane. Ariko hari ikintu Yakobo yakoze ageze kuri aka kagezi kitwa Yaboki, ariho twasomye. Nicyo kintu nifuza ko buri wese ashobora gukora muri umwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakobo ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramubonekera aramubwira ngo igihe cyo gusubira iwanyu mu gihugu cy'abasogokuru wanyu Aburahamu kirageze, subirayo. Yakobo aritegura, ategura gusubirayo. Ariko ijambo riratubwira ngo Yakobo yari afite ubutunzi bwinshi, yari afite abana benshi, yari afite abagore batandukanye, arabatwara. Ariko ageze kuri aka kagezi kitwa Yaboki, Yakobo yibuka kuko hari ikintu kimwe adafite mu buzima bwe. Yakobo yibuka yuko nubwo ataje mu gihugu cy'iwabo, ariko hari ikintu kimwe kibura mu buzima bwiwe, kandi icyo kintu kibura mu buzima bwiwe ntabwo ndiye ashobora kubikoramo kugira ngo wenyine akigeze. Bibiliya iratubwiye ngo Yakobo ageze kuri ka kagezi yambutse abagore, yambutse abana, yambutse amatungo, yambutse ibintu zose, yambutse abakozi biwe, aragaruka hakuno yakuze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho ngaho umugabo umwe yaramubonekeye. Haleluya, haleluya. Umugabo umwe yaramubonekeye, Yakobo amenye kuko wa mugabo umubonekeye ari wa wundi ufite icyaha kidashaka. Haleluya, haleluya. Imana yacu iyo twagambiriye gusa tutaravuga,
zimenya icyo dushaka. Haleluya. Izimenya icyo dushaka. Kubera ibitekerezo cya Yakobo, Imana yahise imanuka iraza kwibonanira na Yakobo. Kuko umugingo bwiwe n'umutima wiwe hari icyo zabishaka. Kandi icyo zabishaka nta wundi wabifite n'Imana y'ubwenge. Yakobo amubonye ngo aramufata, ngo amufashe aramukomeza, ngo barakirana ijoro ryose. Yakobo yanga kumureka, ngo bigeze mu gicuku bugiye gucya, wa mugabo aramubwira ati dore murakire ndakura ngende. Yakobo aramubwira ngo sinokure. Haleluya. 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 Sinokure kurutambanije, sinokure kura udakishije ubukene bwanjye, sinokure kura utambaye icyo mvuze mu bugingo bwanjye. Hari ikintu ushobora gutekereza muri aya magambo. Tuzi kuko umugisha ari ubutunzi, tuzi kuko umugisha ari ukubika nyinshi, tuzi kuko umugisha ari ukugira amafaranga, tuzi kuko umugisha ari ukugira imiryango ikomeye kandi ifitaye. Ariko iyi miryango Yakobo yarayifite. Amatungo usome neza muri icyo gitabo, amatungo Yakobo yarayafite menshi cyane. Bisobanure kuko umugisha atari amatungo, umugisha atari ubutunzi, umugisha atari ifaranga. Umugisha uzuzana ubutunzi, ariko umugisha ni ikindi kintu cyihariye gituruka ku Mana. Haleluya. Haleluya. Duheze tubariro. Haleluya. 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 Iki nicyo kintu nifuza mu bugingo bwanjye, iki nicyo kintu nawe ugomba kwifuza mu bugingo bwawe. Icyo tudashobora kugura mu iduka, icyo tudashobora korora ngo kibeho, icyo tudashobora kwiremera, igituruka mu ijuru cyonyine, umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ukatubaho muri uyu mwaka. Haleluya. Haleluya. Rero ijambo ni ugusenga amasengesho ashobora guhindura ubuzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Yakobo yarasanzwe se, kubera kuko Yakobo yari umwuzukuru wa Aburahamu. Bari abantu bintu byo gusenga, Imana yari yarabihishuriye barabimenya. Usomye muri icyo gitabo usanga ngo ageze ahantu ngo atamba igitambo ngo yambaze Uhoraho. Mbese ubwo ni uburyo bwo gusenga. Basengaga Imana, kari akamenyero kabo. Barasengaga bari bazi Imana. Ariko aya masengesho Yakobo yasenze uwo munsi kuri aka kagezi, si amasengesho yari asanzwe. Yasenze amasengesho yo guhindura ubuzima bwiwe. Yasenze amasengesho yo kuvuga ngo Mana, aho ngeze aha ngaha ndi jenyine, aho ngeze aha ngaha ndagutereye Mana. Haleluya. Tubisigiye dusenga bene nawe, ni akamenyero kacu gusenga bene nawe. Ariko icyaduha ngo muri uyu mwaka dusenge amasengesho atandukanye n'ayo dusanzwe dusenga. Dusenge amasengesho ashobora guhindura ubuzima bwacu. Ndabizi kuko buri muntu wese hari ibintu bitagenda mu buzima bwawe bwose. Haleluya. Haleluya. Hariho umuntu udafite ikibazo cy'amafaranga, kuko muzi kuko amafaranga abantu bayakeneye cyane. Hariho umuntu udafite ikibazo cy'amafaranga rwose, ariko hari ikindi abuze. Haleluya. 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 Icyo ngicyo ushobora kugira Imana muri uyu mwaka. Imana ushobora gushaka Imana muri uyu mwaka. Icyo ngicyo bakibona. Hariho kandi abantu mu buzima uko bumeze kose babihanganiye kandi babwakiriye, ariko bafite ibibazo byinshi
haleluya. Ariko hari isengesho ushobora gusenga, hari amasengesho ushobora gusenga Imana ikagutandukanya n'iyo ndwara. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba wowe ubwawe utanarwaye, ariko mu muryango wawe ufite umuntu urwaye, mwana adapfushije bizananira. Ariko hari amasengesho ushobora gusenga Imana igabuvura. Haleluya, 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 haleluya. Hey, haleluya. Yakobo aravuga ngo sikurekura. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo wa mugabo abonye kuko Yakobo yamufashe yamukomeje, wakora kunyonga n'ibitako byiwe. Yakobo amenya kuko hari ikintu mu buzima bwiwe, Yakobo aramurekura. Haleluya, haleluya, haleluya. Usenga bene data, usenga ni ikintu gikomeye, kandi usenga kubamo ibintu, kubamo uburyo butandukanye. Hari amasengesho asanzwe dusanzwe dusenga, hari amasengesho nawe usanzwe usenga, hari amasengesho ushobora gusenga akagira uzahinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari amasengesho ushobora gusenga akagira uzahinda. Ijambo ryatubwiye ngo Yakobo, wa mugabo ngagiye kugenda aramubwira ngo Yakobo, wa mugabo we witwa nde? Yakobo aravuga ngo jewe nitwa Yakobo. Mugabo aravuga ngo tuzongera kwitwa Yakobo kumwe, ahubwo witwa Isiraheli. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera uwo mwanya yahagararanye n'Imana, uwo mwanya yakiranye n'Imana ijoro ryose. Izina rya Yakobo ni icyaha, izina rya Yakobo ni iry'uburiganya. Ariko izina yahawe Yakobo, izina yahawe rya Isiraheli ni izina ry'umuhamya w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yarimubwiye ngo Yakobo were none ntukizwe Yakobo, were none ntukiri umuriganya, ahubwo ugiye kuba umuhamya w'Imana kuri iyi si. Haleluya, haleluya. Yesu abwira abigishwa biwe ko nagiye ngiye mu ijuru, ariko mube mu murwa kugeza ubwo nzohereza isezerano, kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga, kandi izo mbaraga nizimara kubageraho nibwo muzahinduka abahamya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yesu nabo uwo mwanya batinze mu cyumba cyo gusenga, iminsi batinze mu mwanya wo gusenga, niyo minsi yari igomba guhindura ubuzima bwabo, nabo bagahinduka abahamya. Haleluya. Kandi umuhamya si umuntu uzi kuvuga, umuhamya si umuntu ufite igihagararo, umuhamya si umuntu ufite ikindi kintu keretse uwiboneye n'amaso ye. Imana tuzayihamya kubera ko twayibona. Haleluya. Imana ntituzayihamya kubera ko twayisomye mu bitabo gusa. Imana ntituzayihamya kubera ko twayize gusa muri teoloji. Imana tuzayihamya umunsi twose tuzabishyira hasi, tukayibona n'amaso. Yohana aje kwandika urwandiko rwiwe aravuga ngo uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi ngo n'intoki zacu zikamukoraho. Haleluya. Ubu umuhanuzi uhamya Yesu, abantu bakamwumva, abantu bakamubona. Haleluya, haleluya. Ubu umuhanuzi uvuga Yesu, abantu bakamwumva. Ngo yaramwiboneye n'amaso, ngo n'intoki ziwe zimukoraho. Imana ishimwe. Petero arandika nawe aravuga ngo bene data ngo dufite ijambo ngo ryahanuwe kandi ngo rirusheho gukomera cyane. Nguko twari kuri wa musozi wera, ngo twiboneye icyubahiro yahawe n'Imana,
haleluya. Icyatuma tugasenga abasengesho adasanzwe muri uyu mwaka, icyatuma tugatindana na Yesu muri uyu mwaka, icyatuma tukabana nawe muri uyu mwaka. Yakobo mutugizwe Yakobo uhereye none ngo bari muhamya w'Imana, ariko hari icyo kubera yakoze bene data. Mwiri yambukije abana biwe, yambutse amatungo ye. Mu yandi magambo yari yabonye kuko utuzi rwose yari afite bwari ubusatanje bwari bumumariye. Imiryango yari afite yari yambukije zari ubusatanje bwari bumumariye, ariko hari icyo yari akeneye gituruka ku Mana. Sinzi kuko hari icyo ukeneye gituruka ku Mana. Haleluya, haleluya. Sinzi kuko hari ikintu ukeneye gituruka ku Mana. Sinzi kuko hari ikintu ukeneye kidaturuka mu bantu. Abantu bamwe baba bareba abandi bahangayitse bagize amastress yo gusenga, baza bibwira ngo none n'ubukene bwinshi waba utuma basenga. Nabo abandi uzubona baba basenga bene data, nabo bameze nk'abandi, si bo bakeneye cyane. Haleluya, haleluya. Si bo babuze ifaranga cyane, kandi nabo baza kurya ifaranga ziyazishaka, bogenda bagapagasa bakazima. Ariko hari ikindi kintu bakeneye imbere y'Imana. Zamurire situwa. Hari ikindi kintu bakeneye imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya mbere ku murongo wa mbere utangiriye aho ngaho, ritubwira andi makuru y'umuntu wasenze andi masengesho nawe yo guhindura ubuzima bwe uko yari ameze. Umugore witwa Hana, Bibiri iravuga ngo yari umugore wari ubaye mu gahinda, yari umugore wari ubana na mukeba witaraga mutumira, yari umugore utasekaga, yari umugore utishimaga, yari umugore wese ubuzima bwari bwarabuze kubera ikibazo kimwe atarafite umwana, ariko ibindi byose yari abifite. Iyo usomye neza wumva kuko n'umugabo we yaramukundaga cyane, ndetse ngo akamuha n'imigabane y'ukiye abantu. Ariko umunsi umwe yigira inama yo gusenga Imana. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Ana ngo ahantu umunyagahinda kenshi kugeza igihe yaretse kurya. Haleluya, haleluya. Muse gusoma neza n'ubuvuzi kugeza igihe yaretse kurya, ariko yigira inama yo gusenga Imana. Arasenga Imana, arasenga Imana, arasenga Imana. Umunsi umwe ngo bagishiriye gusenga, arakomeza arasenga, arakomeza arasenga. Umutanzi wari icyo gihe ngo amwitegereje, ngo arebye ari kunyeganyeza iminwa, kandi ngo amagambo atari kuvuga, ngo aratekereza ngo uyu mugore ubu ni umusinzi, yasinze bigeza aho arivugisha. Ana baramubwira ngo umuco wawe ntabwo musinze, ahubwo mfite icyo ndi kuvugana n'Imana. Haleluya, haleluya. Mfite icyo ndi kuvugana n'Imana, ndi muzima, hari icyo ndi kubwira Imana. Iyo tuhana usenga bene data, biza bisa mu bwenge bw'abantu, biza bisa nk'aho ari nko gutakaza umwanya, biza bisa nk'aho ari nko gukina, biza bisa nk'aho ari nko gukora ibintu bidafite imbaraga, ariko Imana yo gutuza yo. Haleluya. Tukacikite kuhase. Haleluya, haleluya. Wijuru Imana iza kumuseka kuboko bwawe. Umugore arakomeza arasenga, arakomeza arasenga. Umugaragu w'Imana arabwira ngo ubu ufite icyo uhaye bwira Imana, uhereye none Imana yaguteye gukorera. Ana arataha, Ana aragenda. Ana Imana iramwibuka kubera ya masengesho na rya jambo ry'umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu mbamenera akabana umukozi w'Imana nazoza avuga ijambo muzamwikiriza mu rwego wa mena. Haleluya, haleluya. Hari ijambo riri hariya mu gitabo cya Isaya 45 kuri 26 rivuga mu magambo y'abarozi zayahindura ubusa, mu magambo y'abapfumu
haleluya, haleluya, haleluya. Ana ataha, ana imani irabibuka, ana abona mwene data hari ibintu utazabona utasinze. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibintu utazabona utasinze. Hari ibintu bizaba kuri ubuzima bwawe iteka ryose, ariko ushobora kubihabwa iyo minsi kugeza muri iyo minsi yose yashiriye iminsi 21. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabizi kuko buri wese arashaka impinduka, ndabizi kuko buri wese akeneye impinduka mu buzima bwiwe. Uwo twabaza bari hari igihe ashaka guhinduka ntabwo wasiga. Haleluya, ariko impinduka zigira garama yazo. Haleluya, haleluya. Impinduka bene data zisaba ubwitange. Uyu Daniyeli cyakindi kintu cyari kimuragishinga. Iyo usomye amateka yo wumva umuntu ukomeye mu gihugu cy'Ibabuloni, yewe umwami yari umutegetsi mu buryo hari umwami yigeze gutekereza ngo kuwe kuri byo. Nubwo ikibazo cy'imibereho ntacyo Daniyeli yari afite, ikibazo cy'ubuzima ntacyo Daniyeli yari afite. Haleluya, haleluya. Ariko hari ikindi kibazo Daniyeli yari afite. Hari ikibazo cy'ubumuga Daniyeli yari afite. Ubwoko bwabo bwari bwaratandukanye n'Imana. Imana irabirukana, Imana irabahana. Kandi kugira ngo bongere bagaruke ku Mana, cyangwa kugira ngo bongere bagarukane agaciro kabo imbere y'Imana n'imbere y'isi yose, ntabwo bari kubigura amafaranga, ntabwo bari kubikura muri inzira iyo ariyo yose, usibye Imana yo mu ijuru, usibye gusenga Imana. Niyo mpamvu Daniyeli yageze aho yumva kuko gusenga 3 mu munsi bidahagije, yumva kuko gusenga 3 buri munsi bidahagije. Ibyumweru 3 umugabo atari, umugabo ataba, umugabo yicaye ahantu gusa. Niba yari yegamiye igiti, niba yari yegamiye igikuta, niba yari yicaye gute, amahinga 3. Haleluya, ariko Imana yacu ni Imana izabika amasengesho. Haleluya. Nuza kwasoma uzasanga ngo hariho umunsi wa nyuma w'ayo masengesho, Daniyeli ngo yari aho ngaho, wabona ngo umugabo wamanuka ngo yari yambaye izera, waraza baramwegera. Haleluya, haleluya. Baramubwira ngo yewe Daniyeli, umugabo ukundwa n'Imana. Haleluya. Iyo dusenga Imana iradutunga. Haleluya. Iyo dusenga tugira igikundiro imbere y'Imana. Haleluya. Iyo dusenga tugira igikundiro imbere y'Imana. Oh, haleluya. Aramubwira ngo yewe Daniyeli, umugabo ukundwa n'Imana, wewe munsi washishikaye, wewe munsi wapfukamye kuza gusenga Imana, ko Imana yahise yohereza igisubizo. Haleluya. Nuko ngo marayika ngo yaraje, ariko ngo ageze mu nzira ngo ahura n'intambara nyinshi, kugeza ngo Imana yongeye kohereza undi marayika, ngo ariwe marayika ngo uzohagarare mu bwoko bwawe, marayika w'intambara, kugira ngo aze gutabara. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Daniyeli usomye aho hantu, Imana itanga amasezerano y'ubwoko bwabo, Imana irongera igirira imbabazi ubwoko bwayo, Imana irongera igirira impuhwe ubwoko bwayo, kubera amasengesho y'umukozi w'Imana Daniyeli. Amasengesho arashobora guhindura bene data. Haleluya, haleluya. Muri iki gihe dufite ikibazo cyihariye kiri hariya iwacu kuko mukizi, twari dukeneye abantu bameze nk'abo ngabo. Haleluya, haleluya. Twari dukeneye abantu bameze nk'abo, kuko ijambo ry'Imana riza rivuga muri Yakobo 5:10
Imana ibibazo byose dufite hariya bene data hataraboneka abagabo bari nk'abagabo bo kwitanga bakaryana imbere y'Imana igisubizo ntabwo kizaboneka mu bajya Imana itubarire Imana itubarire kandi hakenewe amasengesho bene data atarayagaya dusanga dusenga hakenewe amasengesho atarayagaya tumenye hakenewe amasengesho yo kwiga mu gitabo cy'Abaroma 12 havuga ngo bene data ndabihinga ngo mutima wazisumara Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima usenda ngo bishimwe n'Imana niko kwikorera kwayo usenga habaho igitambo kiza gitambo gusa kandi icyo gitambo si amafaranga icyo gitambo ni umubiri wawe haleluya 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 hari ibintu dushobora gusenga tukabihagarika kubera ko Yesu yaduhaye ubutwari abakristo turi mu gushaka kurikira n'agatsiko kadafite imbaraga tukigira nk'abantu badafite ububasha n'ubushobozi ariko isomye igitabo cya Matayo ibice 10 Yesu aravuga ngo bahaye imbaraga n'ubushobozi n'ububasha haleluya haleluya kandi ubwo izo mbaraga n'ubushobozi n'ububasha iyo umukristo atarazi bimenye ngo amenye kuko azifite ntabishobora wanasifiwe wanasifiwe mama imbaraga zo gukandagira imbaraga zose za Satani bari imbaraga zo gukandagira ubutware bwose bwa Satani bari imbaraga zose zo kurwanya Satani no kumutsinda ariko ubwo bushobozi turi kubukoresha muri iki gihe ubwo bubasha ko turabukoresha uko bufite ubwo bubasha tuzabukoresha byari bene data iyo twavuye mu bicaniro iyo twavuye iruhande rw'Imana tuza dusigara turabaza yuko ubwo bubasha ntabwo dufite mu gitabo cy'Abami hari inkuru y'abantu bari batuye ahantu ariko ngo ahantu bari batuye urebye ku maso hari heza cyane ariko ibibazo by'abaga aho hantu nuko ngo amazi yabo yari mabi ngo barahingaga ngo ntibeze bakanunza ngo n'amashuri n'umurego kuri ayo mazi nayo bakarambura mbese aho hantu mu bundi buryo nta buzima bwari buhari ariko umunsi umwe babonye umukozi w'Imana Elisha ubari buzuye umwuka w'Imana ngo baraza baramubwira ngo Elisha hano hantu nubwo uhabona ari heza ariko hatubera ingabi Elisha ari ikintu yakoze icyo nshatse kuvuga ni iki nuko abantu b'Imana bafite ububasha bwo kugira icyo bakora mu izina rya Yesu haleluya haleluya hari icyo dushobora guhagarika bigakunda mu izina rya Yesu si ukureberera gusa ibintu uko biraba haleluya si ukomeza guhana amakuru gusa uko biraba wanasifiwe wanasifiwe Elisha amaze kumva icyo kibazo acyumvira mu mwuka ndetse acyumvira mu mubiri baravuga ati nimuze hano munyereke iyo soko y'amazi Elisha ngo bamwereke isoko y'amazi Elisha igiyemo ngo igezemo haleluya 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 ayigeze mu isoko arayihanurira cyarebwe na kimwe kitazatumijwe ry'Imana Imana ihamagara umuyaga uzamuka Imana itegetse umuyaga uzamuka Imana itegetse indwara zayo haleluya haleluya Bwana asifiwe Imana ibwiye ikintu cyose kigira amatwi yo kumva Elisha nawe ko umuntu w'Imana muri uwo mwanya ngahagarara muri ya soko ngo arengere ngo wasoko
ntukongere kwita. Haleluya. Abasanga kuri aya mazi tibakongere kugira ikibazo. Abashaza abasanga kuri aya mazi ntakongere kugira ikibazo. Muri uwo mwanya ibintu birahinduka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Amasengesho y'Imana. Amasengesho agira imbaraga. Amasengesho azayumva n'Imana. Amasengesho azahindura ibintu. Ni amasengesho ari connected n'Imana. Amasengesho ari connected n'Imana ni ayahe? Ni amasengesho ari mu ijambo ry'Imana. Ni amasengesho atari amarangamutima yacu. Ni amasengesho atari amagambo gusa. Ni amasengesho avanze mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Uze gusoma neza nk'uko Daniyeli yari asenga. Daniyeli yasengaga ngo Mana waravuze ngo, Mana waravuze ngo, mu ijambo ryawe waravuze ngo, mu ijambo ryawe waravuze ngo. Haleluya. Haleluya. Sinzi iyo hasenga niba ari aya magambo usufu. Bwana asifiwe. Ariko niba ari ikibazo cy'indwara usengera, uzoza ubwira Imana ngo Mana waravuze ngo uzohereza ijambo ryawe bikadukiza indwara. Haleluya. Yesu ashimwe. Indwara zihari bene data. Indwara zihari. Indwara zihari. Ariko igiteye ubwoba n'agahinda k'iki gihe nuko abantu batakizera kuko imbere y'Imana bashobora gukizwa. N'abantu bangahe musigaye mubona baza mu ikanisa ngo baze basenge? Ni bangahe? Ni bakeya cyane. Nuko abantu batakizera muri Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira Yesu Kristo uko yari ari, wa munsi yakizaga abarwayi benshi, n'uyu munsi ni ko ari. Haleluya. N'uyu munsi aracyakiza abarwayi. Kanseri izaburiwe imiti muri iyi si. Kanseri mu bitaro zabuze imiti. Ariko abarwayi ba kanseri ntibahabaza imbere y'Imana ntibakize. Haleluya. Asazi zabuze imiti. Diyabete zabuze imiti. Ariko amaraso ya Yesu n'uyu munsi aracyari kwakiza. Amaraso ya Yesu aracyari kwameneka. Amaraso ya Yesu. Bwana asifiwe. Kugira ngo data yiwawe. Ngoma
tugiye kuba bene data. Ubwo bene data yampamagara kuri telefone amenyesha ino gahunda nari ngisize mu nzu naho nari ngiye kwivugana n'Imana. Hari icyo nabaye kureba gutya numva Imana irambwiye ngo muri uyu mwaka. Haleluya! 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 Imana ishimwe. Ariko bazakibona bene data. Niba abandi bari kumwe n'Imana. Niba abandi babegera Imana. Niba abandi babasenga. Ariko bari hanze gusa bari mu bindi gusa. Ntakiti bazabona. Hari ijambo rimwe ushobora kubona muri bariya bantu bakora ibitangaza imbere cya Yesu bose. Si bo barwayi bonyine bari bahari. Habaga abarwayi benshi cyane. Ariko abakora ibitangaza n'abizeye ko Yesu ashobora kubikora. Haleluya! Haleluya! Abasanze Yesu bakaje kumushakisha mu biterane, abo ngabo nibo bagize icyo bamubona. Ariko hari abandi barwayi benshi bari mu mazu batigeze bamenya amakuru ko Yesu yanaje. Ni ukuvuga ngo niba hari n'icyo Imana igiye gukora, abazakibona niba abandi baba bamushaka. Abazakibona niba abandi bari mu maso y'Imana. Haleluya! Nari mfite ubuhamya bw'abagabo bangahe bashatse Imana kuri iyi si, kandi bamwe bakiriho n'uyu munsi ariko umwanya ubaye muto. Imana ishimwe. Iyo tuba tuvuga ibiri muri Bibiliya hari bamwe baza bibwira ngo ni iby'aba abandi bakera, ariko kugeza n'uyu munsi wa none Yesu aracyareka. Haleluya! 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 Ikora kuba yavuze ngo bahiriye bari abantu kandi ariko ngo basenga cyane kugeza ubwo bategekaga imvura igahagarara. Imvura iza yumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ariko bagugiye mugategeka imvura yakumva. Ikumva atari wowe uvuze, ikumva n'Imana ivuze. Bene data, twakwegera Imana hari icyo twakora muri iki gihe. Twakwegera Imana hari icyo twahagarika muri iki gihe. Tureke kurebera ibintu biri gusenyuka, tureke kuvuga amakuru gusa ibintu biri gusenyuka. Hari icyo twakora turi kumwe n'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hari icyo twakora turi kumwe n'Imana. Ikintu kirenze ubushobozi bwawe, kirenze n'ubushobozi bwanyu, kirenze n'ubushobozi bw'umuryango wawe urakizi. Ariko muri aka kanya Imana dutije, muri iyi saha Imana dutije, ndakurarika kugira ngo dusenge rero sengesho. Haleluya! Haleluya! Niba murwayi ubwo burwayi tubuhagarike muri uyu mwanya. Haleluya! Niba ari ubukene ubwo bukene tubuhagarike muri uyu mwanya. Niba ari ibibazo biva mu muryango by'akarande tubihagarike muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu. Hariho bene data benshi ubu bafite indwara zitava kuri bo z'akarande zigenda zimanukiyeho n'inyuma. Abantu bagakomeza bakirukanka baje gushaka ubuvuzi ariko batamenya ikibazo aho kiri. Ariko hari icyo ushobora gukora. Ushobora kugenda imbere y'Imana ugahanura mu izina rya Yesu, ukabwira iyo soko ngo wasokowe kama. Haleluya! Imana ishimwe. Imuhaguruke bene data. Aya masengesho tugiye gusenga saa yo kwiginga. Aya masengesho duhagarara mu bubasha bwa Yesu Kristo. Tubashe gutegeka cya kintu cyose kitagenda, ugitegeke mu izina rya Yesu kirumva. Mu gitabo cy'Abaefeso haravuga ngo amaze kuzuka ngo yazazamustaga hejuru y'amashuri yose, ngo ajya hejuru y'ubutware bwose, ajya hejuru y'imbaraga zose, ngo ajya hejuru y'amahame yose. Ku giti cya kabiri cy'Abaefeso
muri bwa butware hajya hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, niho twicaranye nawe. Haleluya, haleluya. Sitavamo nakwamini, gira abantu hagararira mwene data mu Imana. Nudahagararira